mwihangane nuko byari bigenze. Wade nasohotse mu rugo iwawe. Raw data dump from his phone is complete. Initiate level 4 decryption. Sasa ndagira ngo ubwo tumaze kugera muri telefone y'uriya mugabo mugerageze no muyifunguremo neza tuyifate neza tuyinjiremo telefone y'uriya mugabo Wade na ku buryo banayikontorora. The CIA is going to take kontora telefone y'umuntu ubwo mbega nukuvuga ngo bakaba banayijyamo bakakoherereza message cyase bakayoherereza umuntu wawe umuntu wakagira ngo ni uri kuyohereza phone mbega abayifite yose tayari. Soldiers from the FBI. Then I'm going to take them from the CIA. Ndagira ngo mva amagambo n'ibipangu y'iki kigabo ati CIA igiye gufata bari abagabo bari abasirikare babiri bamwe twabonye bisha abasivili ati CIA igiye kugenda ibambure FBI. CIA nimara gufata bari abasirikare nanjye bari abasirikare ndagenda mbambure CIA. Nuruhererekane uyu tube turarangira zanishe. Model 4711 utility knife comes with 6 blades. Ibi byuma biri muri ubu buryo biza bifite utwuma dutandatu ndagira ngo mva amagambo. Bine turabifite ikindi kiri muri puberi habuza kuma kamwe. Everyone sit. Habuza kuma kamwe. Barabibonye ara kuma kabuze. Uyu baramuzanye bamuha igipapuro ngasoma ido aba yigize idage kandi niwe nyiri imipango. Habuza kuma kamwe yarikanga. Mufite amasegonda 10 kuba mukazanye. Nihabura mukashize amasegonda 10 mutarazana kukuma haraza kuba gusaka. Sasa tugira ngo birabyeyi impamvu biri gufata umuntu uri busoma urwandiko ntugire ngo byo nuko bitazi gusomoya ahubwo byo nago bigira ngo amajwi yabyo akomeze abana bayumve cyane bijyemo kuko bano bana iyo bari kuwa kenshi. Leta ikomeza ibabaza ati umuntu wabafashe yavuga gate n'iki bara abantu bafite tekinoloji mu nsheri ijwi rya umuntu kurimenye cyane baragukurikirana mbega utuntu twinshi bagendera bakagufata 10 9 amasegonda 10 batazana kuma barabasaka niba basako bagasangana nawe urabyumva ibyo bamukorera bararebana uyu ni ugafite 2 1 segonda rimwe line up to be searched. No! Kumurongo babasaki. Wese kumurongo. Tururi. Ya kumurongo babasake. Tugaruke kuri ya ambulance ya Shimusi. Tubagare Orseni. Tumukuremo.